Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Agashavu n'imiborogo ni byose mu gisirikare cy'u Burundi. Ibyago bikomeje kwiyongera kwa Generale Evariste Ndayishimiye. Kuri iyi nshuro noneho ibibaye ku basirikare b'u Burundi birateye ubwoba. Amakuru amaze kumenyekana aremeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 400 baguye ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramwo. Abasirikare b'u Burundi barenga 400 baguye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni igitero gikomeye cyane cagabwe n'indege z'intambara aho kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko ku isaha y'isa 10:40 z'agatondo kuri rigenekerezo rya 16 aribwo indege z'ubwiyahuzi zagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi. Biravugwa yuko drone z'intambara arizo zagabye ibi bitero ndetse ku ikubitiro abarenga 400 b'igisirikare cy'u Burundi bahise bitaba Imana. Amakuru yamenyekanye nuko muri bano basirikare bapfuye harimo Majoro Ndayizeye Guillaume w'igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Majoro Ndayizeye Guillaume w'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'abasirikare barenga 400 b'u Burundi bitabye Imana mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko iki gitero cyagabwe ku basirikare b'u Burundi ari igitero cyatunguranye mu buryo bukomeye. Abarundi bari barimo kwibwira yuko bamaze guhunga urubuga rw'imirwano. Abasirikare b'u Burundi bari bamaze kuva mu mujyi wa Bukavu. Abasirikare benshi bari bamaze no kwambuka basubiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 16 ku isaha y'isa 10:40 nibwo igisirikare cy'u Burundi cyabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Indege zigera kuri 2 z'ubwiyahuzi zagabye ibitero bikomeye maze zirekurira urufaya rw'amabombe ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi. Aya ni amakuru arimo gutangazwa n'isoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi bamwe bari bakiryamye ndetse n'abari bamaze kubyuka ntabwo bamenye uko izo ndege zageze muri kariya gace. Biravugwa yuko igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi badafite ibikoresho bihagije byo kumenya koko niba indege zaba zirimo kubasatira. Agace ka Uvira ngo ni agace katarimo ibikorwa remezo bya gisirikare ku buryo ngo byoroheye M23 kurasa ku basirikare b'u Burundi. Ndavuga M23 kuko igisirikare cy'u Burundi cyatangiye gushinja M23 ko yaba yagabye iki gitero igamije kwihimura ku basirikare b'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko M23 ariyo yagabye iki gitero ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abategetsi ba Gitega baravuga yuko M23 yakoresheje ubuhinga buhanitse mu kugaba kino gitero hariya mu gace ka Uvira. Indege 2 z'ubwiyahuzi zifite ibibombe biremereye cyane nizo zahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 400. Amakuru arimo kongeraho avuye mu basirikare b'u Burundi aravuga yuko benshi mu basirikare bari basinziriye ubwo iki gitero cyagabwaga mu gace ka Uvira. Benshi bakomeretse ndetse inkomere z'igisirikare cy'u Burundi zatangiye kujya mu gihugu cy'u Burundi. Ku isaha y'isa 4 z'agatondo hari inkomere nyinshi cyane zavuye mu gace ka Uvira zambuka zijya mu gace ka Gatumba mu gihugu cy'u Burundi.
Amakuru kandi arimo kongeraho aravuga yuko abategetsi ba Gitega barimo gukubita agatoki ku kandi bavuga ko bazihorera kuri M23. Abategetsi ba Gitega baravuga ko M23 ariyo yagabye kino gitero, ndetse ngo yakigabye igamije kwihorera ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi ngo bagiye bazonga M23 ku rubuga rw'imirwano mu buseruko bwa Kongo. Ngo nta kabuza rero M23 yashakaga kwereka igisirikare cy'u Burundi ko burya ukugereye mu kebo nawe ariko umugereramo. Ndetse ngo M23 yashakaga gutera ubwoba bukomeye abasirikare b'u Burundi kugira ngo bave ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu. Abarwanyi ba M23 bamaze guteguza abasirikare b'u Burundi, bababwira ko bagomba kuva ku butaka bwa Kongo. Ndetse ubungubu abasirikare b'u Burundi basigaye muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Uvira ndetse na Kamanyora. Aba basirikare b'u Burundi rero basigaye ni bake cyane kuko benshi muri bo bamaze gusubira mu gihugu cy'u Burundi, abandi nabo baguye ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bikomeje kugera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 16. Imipaka y'u Burundi na Kongo ubutegetsi bwa Gitega bwari bwategetse ko ifungwa, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwari burimo kwikanga ko abarwanyi ba M23 banyura mu basivile maze bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu mu Burundi abasivile barimo gutabwa mu mvuto, ndetse abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barimo kuborezwa kagufa. Abanyamurenge ndetse n'abakongomani bari mu Burundi bamerewe nabi cyane kuko barimo gukubitwa, ndetse amakuru arimo kongeraho aravuga ko hari n'abamaze kwitaba Imana mu nzego z'iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi. Aya makuru turaza kuyagaruka ko mu makuru yacu ari imbere, ariko ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi birakomeye cyane. Muri Kongo rero igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Inkuru ikomeye cyane kandi yatohojwe neza iremeza neza ko abasirikare b'u Burundi barenga 400 bitabye Imana mu gace ka Uvira. Abarundi baravuga ko M23 ariyo yabarasheho, ndetse ngo M23 yakoresheje drone z'ubwiyahuzi bivugwa yuko ariyo yonyine izifite muri kariya gace. Ubutegetsi bwa Gitega rero bukomeje kugarizwa n'ibyago bikomeye. Abana b'u Burundi bakomeje gupfira ku butaka bwa Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Gitega nabwo bwabuze ayo bucira n'ayo bumira. Iyi ntambara ya Kongo ubutegetsi bwa Gitega burayitsinzwe rwose. Ubutegetsi bwa Generali Neva butsinzwe intambara yo muri Kongo, barabakubise barirukanka batsindwa ruhenu. N'abasigaye muri Kongo barimo kwicwa n'ibitero bikomeye cyane, abandi nabo barimo gukiza amagara yabo basubira mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu turiko turavugana amakuru arimo kongeraho aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi barimo kujabuka urubibe rwa Kongo berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare bahahamutse. Abasirikare baravuga ko badashobora gukomeza kwita kuri songoye mu buseruko bwa Kongo. Ayandi makuru kandi aremeza ko ikiziga cya Majoro Ndayizeye Guillaume cyamaze kugera i Bujumbura. Amakuru aremeza neza ko abasirikare bamaze kucyambutsa bakakigeza mu gihugu cy'u Burundi bagakomeza bakerekeza mu mujyi wa Bujumbura. Majoro Ndayizeye Guillaume ni umwe mu basirikare bafite amapeta ya majoro bari baraje kurwana mu buseruko bwa Kongo. Ndayizeye Guillaume ni umwe mu basirikare bavugaga yuko intambara barimo kurwana ari intambara yo kurengera igihugu cy'u Burundi. Majoro Ndayizeye Guillaume yararongoye ibatayo y'abakomando bari barimo kurwana kugira ngo M23 idafata umujyi wa Bukavu. Majoro Ndayizeye Guillaume kandi arazwi cyane mu rugamba rwabereye mu gace ka Sake. Majoro Ndayizeye Guillaume yagaragaye ku rubuga rw'imirwano inshuro nyinshi, ariko kuri ubu ngubu M23 biravugwa yuko yamaze kumurasa.
ntabwo M23 yari yagira icyo ivuga kuri ibi bitero igihugu cy'u Burundi kirimo kuvuga yuko byakozwe na M23. Ntabwo Burundi nabwo bwari bwagira icyo butangaza ku mugaragaro, ariko abategetsi ba Gitega ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo kuvugira mu matamatama bavuga ko M23 ariyo yashahuye abasirikare b'u Burundi, ngo ntabwo ikoranabuhanga ryakoreshejwe muri kariya gace igisirikare kindi cyabasha kuribona. Ikoranabuhanga bakoresheje ngo rifitwe n'abarwanyi ba M23 bonyine. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko iyi ntambara iri mu buseruko bwa Kongo General Evariste Ndayishimiye yamaze kuyitsindwa. Yaratsinzwe mu buryo bukomeye. Abasirikare benshi b'u Burundi baguye ku rugamba, ndetse icyabajyanye muri Kongo nacyo ntago bakigezeho. M23 irimo kubakinagiza bakirukanka, ndetse benshi muri bo bakomerekeye ku rubuga rw'imirwano. Uyu munsi ku igenekerezo rya 16 abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu, ibihugu bya rutura byatangiye gusizora. Byahagurutse byasheze biravuga yuko ari ibintu bitumvikana ngo abarwanyi ba M23 kuba bigaruriye umujyi wa Bukavu. Igihugu cy'Ubwongereza cyamaganye ifatwa ry'umujyi wa Bukavu. Abongereza baravuga yuko igisirikare cy'u Rwanda aricyo cyafashije M23 kwigarurira umujyi wa Bukavu. Abongereza baravuga ko ibikorwa byabereye mu mujyi wa Bukavu bishobora gutuma habaho intambara ikomeye mu karere k'ibiyaga binini kandi yahitana ubuzima bwa benshi. Abongereza rero bakavuga yuko M23 ikwiye kuva mu mujyi wa Bukavu vuba na bwangu, ndetse ngo abasirikare b'u Rwanda bakava muri Kongo. Igihugu cy'Ubwongereza kiravuga ko u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo, ariko ibi birego byose u Rwanda rwabiteye utwatsi. Igihugu cy'Ubwongereza kije gikurikira igihugu cy'Ubufaransa. Perezida Macron w'igihugu cy'Ubufaransa yaraye acurangiye abahetsi. Perezida Macron rwose yaraye acurangiye abahetsi, ngo yaraye asabye ko M23 isubira inyuma ikava mu mujyi wa Bukavu. Nyamara ibyo yabasabye ahubwo bakoze ikinyuranyo. M23 yanze agasuzuguro n'igitutu cya Macron, maze mu rukerera rwo kuri rigenekerezo abasore ba M23 binjira mu mujyi wa Bukavu. Perezida Macron yari yatangaje ko yavuganye na Tshisekedi bakemeranya ko M23 igomba gusubira inyuma vuba na bwangu. Perezida Macron rero yacurangiye abahisi n'abagenzi, ndetse yacurangiye abahetsi. Ubushotoranyi bwa Kongo ku gihugu cy'u Rwanda bukomeje kwiyongera. Agasomborotso ka Kongo gakomeje kwiyongera cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri, mu mirwano yabereye mu mujyi wa Bukavu, igisirikare cya Kongo cyarashe mu gihugu cy'u Rwanda. Ndasubiramwo, igisirikare cya Kongo cyohereje ibibombe mu gihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyakoresheje ubwirinzi bw'ikirere mu gusama ndetse no gupfubya ibisasu byari birashwe na FARDC kugira ngo bigwe mu gihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyakoresheje ubwirinzi kabuhariwe bw'ikirere, maze ibibombe byose byari birashwe na FARDC babipfubiriza mu kirere. Ubushotoranyi bwa Kongo rero bukomeje kwiyongera mu gihe Kongo ikomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko gifasha abarwanyi ba M23. Dore nk'ubu ngubu M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Igihugu cya Kongo kimaze gusohora itangazo kivuga ko abasirikare b'u Rwanda aribo binjiye mu mujyi wa Bukavu bakawigarurira. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze kubyegeka ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse bavuga ko u Rwanda rushaka kwigarurira ubuseruko bwa Kongo. Muri aya makuru yacu rero ibi byose turaza kubigaruka ko, ndetse tuze no kuraba ibyabereye i Rusizi, aho igisirikare cya Kongo cyasomborokeje cyane igisirikare cy'u Rwanda. Kongo ikohereza ibibombe ku butaka bw'u Rwanda, ariko ku bw'amahirwe igisirikare cy'u Rwanda kigakoresha ubwirinzi kabuhariwe maze kikabishwanyaguriza mu kirere.
Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, yanebaguye cyane igisirikare cya Kongo. Yavuze ko FARDC ari ibinebwe. Yavuze ko FARDC ari abasirikare babona uwo barimo guhangana maze bakiruka. FARDC ngo ni abantu badashobora gutsinda urugamba. General Muhoozi Kainerugaba yashimiye abarwanyi ba M23 kuba bigaruriye umujyi wa Bukavu. General Muhoozi kandi yateguje ko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia uherereye mu ntara ya Ituri. General Muhoozi yabwiye FARDC ko imirwano ya nyayo itaratangira. Abacwezi nabo ngo bagiye kwinjira muri iyi ntambara kandi ngo bizagora cyane FARDC kurusyaho. Ibingibi byose rero birimo guteza impagarara muri Kongo. Abakongomani baravuga ko ubutegetsi bwa Museveni burimo gushyigikira ku mugaragaro M23 ndetse amagambo arimo gutangazwa na General Muhoozi arimo gukorogoshora cyane FARDC. Muri aya makuru yacu nayo turaza kuyagaruka ko turabire hamwe amagambo akomeye cyane General Muhoozi amaze gutangaza kuri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Nshuti banywanyi bacu, mwebwe mukurikirana ibiganiro n'amakuru bya Iyakure Official. Aya makuru yacu reka tuyahere mu karere ka Rusizi ndetse no hakurya yako mu mujyi wa Bukavu. Uyu munsi habaye imirwano ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, aho M23 yahanganye n'abasirikare ba FARDC. Amakuru aravuga yuko imirwano yabereye mu kigo cya gisirikare kiri hariya mu mujyi wa Bukavu. Hari abasirikare ba Kongo bari banze kuva mu kigo cya gisirikare ngo bahunge. Bakozanijeho mu buryo bukomeye n'inyeshyamba za M23. Amakuru atugeraho avuye i Bukavu ndetse no mu mujyi wa Rusizi aravuga ko muri iyi mirwano igisirikare cya Kongo cyohereje ibibombe mu gihugu cy'u Rwanda. Biravugwa ko FARDC yaba yabikoze ku bushake. Abasirikare ba Kongo bohereje ibisasu mu gihugu cy'u Rwanda, ariko igisirikare cy'u Rwanda cyabisamye ndetse kibipfubiriza mu kirere. Ubwirinzi bw'ikirere bw'igisirikare cy'u Rwanda bwakoze akazi gakomeye cyane mu karere ka Rusizi. Amakuru arimo kutugeraho avuye muri Rusizi aravuga yuko ibisasu byose byoherejwe n'abasirikare ba Kongo igisirikare cy'u Rwanda cyabipfubirije mu kirere. Abamenyesha makuru bo mu Rwanda nabo barimo gutangaza aya makuru. Nk'umumenyesha makuru rurangiranwa ukorera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, Madame Sikovia Mutesi yatangaje ko ubwirinzi bw'ikirere bw'igisirikare cy'u Rwanda bwangije ibibombe byari birashwe na FARDC bivuye hakurya muri Bukavu. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cya FARDC nayo aremeza ko abasirikare ba Kongo barashe mu gihugu cy'u Rwanda. Abasirikare ba Kongo ngo babikoze babigambiriye. Amakuru aravuga yuko M23 ubwo yari imaze kwinjira mu mujyi wa Bukavu, abasirikare ba Kongo ngo bari bafite umugambi wo kurasa mu gihugu cy'u Rwanda, nuko byabapfubanye M23 ikabirukana muri pozisiyo zabo batarabona neza uko barasa mu Rwanda. Amakuru atugeraho avuga yuko FARDC ndetse n'abarundi bari bamaze iminsi bafite umugambi wo kurasa mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo bari barateguye ko M23 niyinjira i Bukavu abasirikare ba Kongo bazarasa mu gihugu cy'u Rwanda. Byabapfubanye rero kuko uko babyifuzaga ntabwo ariko byabagendekeye. Abasirikare ba Kongo bagerageje kurasa mu Rwanda nabo barashe barimo kwirukanka kuko M23 yari bamereye nabi irimo kubavudukana. Abarashe nabo barashe barimo kwirukanka bahunga. Amakuru atugeraho aravuga ko benshi muri bo M23 yabatsinze muri Bukavu, ndetse hagaragaye amavideo yerekana M23 irimo guhangana n'abasirikare ba FARDC hafi y'umugezi wa Rusizi wegeranye neza n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri, agasomborotso ka Kongo ndetse n'ubushotoranyi byongeye kugaragarira mu karere ka Rusizi. Ntabwo ari ubwa mbere igisirikare cya Kongo kirasa mu Rwanda. Mu mirwano yabereye mu mujyi wa Goma, igisirikare cya FARDC cyohereje ibibombe byinshi ku butaka bw'u Rwanda.
ubwirinzi bw'ikirere bw'igisirikare cy'u Rwanda bwasamye bimwe muri ibi bibombe, ariko ibindi byaguye ku butaka ndetse bihitana abasivile, byanangije inyubako nyinshi cyane mu karere ka Rubavu. Kuri uyu munsi rero igisirikare cya Kongo cyari cyongeye ubushotoranyi bwacyo, ndetse amakuru akavuga yuko abarundi bagiye bakubita agatoki ku kandi kubera ko umugambi wabo wo kurasa muri Rusizi wabapfubanye. Umugambi w'abarundi na FARDC bigaragara yuko wabapfubanye, kuko ngo bari bafite umugambi wo kwangiza cyane mu mujyi wa Rusizi. Aya ni amakuru twavanye mu masoko yacu, ndetse guverinoma y'u Rwanda nayo yemeje aya makuru, yemeza ko ubutegetsi bwa Kongo bufite umugambi wo kurasa mu Rwanda. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu karere ka Rusizi aravuga ko u Rwanda rufite ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere. U Rwanda rwakoresheje ubwirinzi kabuhariwe mu kuburizamo, mu gusama ndetse no gushwanyuza ibibombe byari bitewe n'igisirikare cya Kongo. Ibingibi rero bikomeje gutuma igisirikare cya Kongo kitagera ku mugambi wacyo wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Mu gihe rero M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Bukavu, ubutegetsi bwa Kisekedi bwahise bubyegeka ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze kuvuga ko abasirikare b'u Rwanda aribo binjiye mu mujyi wa Bukavu bakawigarurira. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga ko igikorwa cyo kwigarurira umujyi wa Bukavu kirimo guhonyanga ibyavuye mu biganiro bya Dar es Salaam muri Tanzania, aho inama yahuje SADC ndetse na EAC yari yemeje ko hajyaho agahenge hagati y'impande zirimo kurwana. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko iyi mirwano yabereye muri Bukavu, ndetse no kuba M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu ngo nta wundi wabikoze usibye igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo byose burabyegeka ku gihugu cy'u Rwanda, bukavuga ko u Rwanda rurimo gushaka kwigarurira ubuseruko bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo rero ntabwo ari ubwa mbere butangaje aya magambo, ndetse buravuga ko ngo u Rwanda rushaka rwose gufata ubutaka bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bwagaragaje ko iki gikorwa cyo kwigarurira umujyi wa Bukavu kirimo gushyira irudubi umutekano mu buseruko bwa Kongo. Kongo iravuga ko u Rwanda rwirengagije ibiganiro bya Dar es Salaam. Kongo igashinja u Rwanda ko rwanze kumvira Perezida Macron wari wasabye ko M23 iva mu mujyi wa Bukavu. Ibirego byose bya Kongo baravuga ko bigomba kujya ku mutwe w'u Rwanda, ndetse u Rwanda barimo kurwikoreza ibibazo byose bya Kongo. Ibingibi ni ibintu bimaze kumenyerwa kubera ko ubutegetsi bwa Kisekedi bwemeza ko ibibazo biri muri Kongo biterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe Kongo irimo gushinja igihugu cy'u Rwanda kwigarurira ubutaka bwayo, ndetse Kongo ikavuga yuko ibintu bigeze irudubi. Ndabamenyesha ko umuhungu wa Perezida Museveni nawe yatangaje amagambo akomeye ku gisirikare cya Kongo. General Muhozi Kainerugaba yanebaguye cyane igisirikare cya Kongo. Yavuze ko ari ibinebwe, yavuze ko birukanka cyane iyo babonye uwo barimo guhangana abagezeho. Yavuze ko atari abasirikare bashobora gutsinda urugamba. General Muhozi Kainerugaba uyu munsi yagiye ku rubuga rwa Twitter, urunguru rwahindutse X, maze atangaza amagambo akomeye cyane. Yatangiye avuga yuko igisirikare cya Kongo ari ibinebwe. Yavuze ngo adui huyu anakimbia sana. Uyu adui arirukanka cyane. Yari arimo kunebagura igisirikare cya Kongo avuga ko kirukanka cyane iyo umwanzi akigezeho. General Muhozi kandi yavuze yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Mu magambo yiwe yagize ati: "Bantu banjye bo muri Bunia ndimo ndaza." Abantu biwe yavugaga ni Abahima. Yagize ati: "Bahima banjye bo muri Bunia ndimo ndaza." Yateguje ko umujyi wa Bunia igisirikare cya Uganda cyaba kigiye kuwucakira. General Muhozi rero yakomeje gutangaza amagambo y'akajomba bugabo, aho yavuze ko intambara itaratangira kuko abacwezi nabo bagiye kwinjira muri iyi ntambara.
General Muhoozi yararimo guhabura cyane FARDC ndetse akavuga ko igisirikare cya Kongo ari ibinebwe. Yavuze ngo kirirukanka cyane iyo kirimo kurwana, iyo cyumvise isasu kirakimirana kikiruka. Yabateguje rero yababwiye ko intambara ya nyayo itaratangira kuko abacwezi ba General Muhoozi nabo bagiye kwinjira mu ntambara. General Muhoozi yakomeje agira ati turaza. Yakoresheje ijambo ngo turaza, maze ashyiraho amajwi ya General Sultani Makenga arimo kuyobora urugamba. Yashimiye cyane General Makenga ndetse ibingibi byagaragaje ko ari umuntu wa hafi wa General Makenga. General Muhoozi Kainerugaba yakomeje ku rubuga rwa X ashimira abacwezi. Yararimo gushimira abacwezi maze yerekana amafoto y'abakobwa babiri bo muri M23 bafite imbunda barimo kurwanira uburenganzira bwabo muri Kongo. Yabashimiye cyane ati mwebare bacwezi mwe. Ibingibi rero bikaba birimo gukorogoshora cyane imitwe ya Kisekedi ndetse n'abasirikare ba FARDC. General Muhoozi Kainerugaba ntabwo yagarukiye aho, yakomeje ku rubuga rwa X maze arongera aratangaza ati buniya, ashyiraho utudomo dutatu, abacwezi turaje. Yerekana ifoto y'abasirikare ba Uganda bafite intwaro zikomeye ndetse bahetse ibikapu by'urugamba. Hano yaragize ati buniya, abacwezi turaje. Ubungubu rero yararimo guteguza ko bagiye kwigarurira umujyi wa Buniya. Yakomeje aragira ati turaza kabisa. Aravuga ati turaza kabisa. Ahangaha nanone yerekana ifoto y'abasirikare bambariye urugamba b'igihugu cya Uganda. Arimo guteguza ababwira ati turaza kabisa. Ibyishimo ni byose mu mujyi wa Bukavu. Abaturage barimo kwakira M23 mu byishimo byinshi. Abakecuru, abasaza, abasore ndetse n'inkumi bose barimo kwakira M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ndababwiza ukuri ko ibyishimo ari byose mu mujyi wa Bukavu. Nk'uko murimo kubibona kuri aya masanamu, murabona ibyishimo biri mu mujyi wa Bukavu. Uyu munsi ku igenekerezo rya 16 abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi wa Bukavu ndetse begukanye intsinzi ikomeye cyane muri uyu mujyi wa Bukavu. Abasirikare ba FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo bataye umujyi barirukanka cyane. Amakuru twamenye nuko bahungiye mu bice bya Uvira, abandi bakaba bari mu gace ka Kamanyora. Amakuru yizewe aravuga ko abasirikare b'u Burundi bo barimo kwambuka bagasubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu. Ndababwiza ukuri ko ibyishimo ari byose. Abasirikare ba M23 barimo guhoberana n'abaturage mu mujyi wa Bukavu. Abakobwa b'inkumi barimo guhoberana n'abarwanyi ba General Makenga. Barimo gufata za selfie ndetse barimo kunyuzamo bakamwenyura, bagashyiraho uturirimbo twa morale maze bakabyina. Nimwirabire namwe ingene byifashe muri uyu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo kubyina intsinzi mu buryo bukomeye. Umumenyesha makuru wacu uri mu mujyi wa Bukavu aravuga ko ibyishimo ari byose muri uyu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bakirwe neza mu buryo bukomeye. Amakuru aravuga yuko ku mupaka wa Rusizi abarwanyi ba M23 bakirwe neza. Abaturage bavugije impundu ndetse bakoma amashyi ndetse bagaragaza ibyishimo bikomeye cyane ubwo M23 yari imaze kwigarurira imbibe z'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Umupaka wa Rusizi ku ruhande rwa Kongo urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Imbibe zose zihuza igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu zirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibyishimo ni byose rero muri uyu mujyi wa Bukavu. Ngira ngo namwe murimo kwirabira amasanamu ariko arasigura byinshi.
abakobwa bo mu mujyi wa Bukavu bagaragaje ibyishimo byinshi cyane bakiriye M23 mu buryo budasanzwe. Abasore bo muri Bukavu baganiriye na General Bernard Byamungu urongoye imirwano muri kariya gace. Yababwiye rwose ko bafite amahirwe yo kujya muri M23 bagafatanya kurwanya ubutegetsi bwa Kisekedi. Muri kano kanya turiko turavugana kandi ndabamenyesha ko ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo M23 yamaze kubyinjiramo. Ndasubiramwo, ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo General Bernard Byamungu yamaze kubyinjiramo. Yamaze rwose kugera ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse General Byamungu yavuze yuko agiye kuba ari muri kariya gace mbere gato yuko M23 ishyiraho ubuyobozi muri iriya ntara. Ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yarabitaye arirukanka arahunga, yahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero General Bernard Byamungu wa M23 yamaze kubyigarurira, ndetse yaganiriye n'abanyagihugu ari imbere ya bino biro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Ibice byose byo mu mujyi wa Bukavu M23 yabifashe. Nta musirikare wa leta ukirimo kugaragara muri uyu mujyi wa Bukavu. Abarimo n'abinyegeje mu mazu babuze uko bahunga. Abandi bose birukanse bahungiye mu gace ka Uvira, ndetse abandi bamaze kugera muri Kamanyora. M23 rero nayo irimo kubyina intsinzi mu mujyi wa Bukavu. Ndababwiza ukuri ko ibyishimo ari byose. Abarwanyi ba M23 baravuga ko ababyeyi babo bahunze ubu ngubu noneho bagiye gutaha mu gihugu cyabo. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko bamaze kwirukana abicanyi ba FDLR ndetse n'imbonerakure zari ziri mu mujyi wa Bukavu. Ubu ngubu umujyi wa Bukavu ugiye kubona amahoro nk'uko General Byamungu yabiganirije abaturage mu mujyi wa Bukavu. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu, ubu ngubu amakuru aravuga yuko bagiye gukomeza berekeza mu gace ka Uvira. Aka gace ka Uvira gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko ibi bintu byateye ubwoba cyane ubutegetsi bwa Gitega. General Ndayizeye yabuza yacira n'ayamira. Arabibona neza ko abarwanyi ba M23 babandi yarwanyije inshuro nyinshi, akohereza abasirikare muri Kongo ngo bajye kurwanya M23. Ubu noneho agiye guturana nabo. Abarwanyi ba M23 bagiye kwegera neza umupaka w'u Burundi. Amakuru aravuga yuko General Ndayizeye yabuza yacira n'ayamira kuko imigambi yiwe yose yamaze kumupfubana. Ubu ngubu yabyanga yabyemera agiye guturana na M23, ndetse M23 igiye kugenzura umupaka wa Kongo, nawe agenzure umupaka w'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurungika abasirikare benshi ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ndetse ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi bamaze kubishinga neza ku mbibe z'u Burundi na Kongo. Hari n'amakuru avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kurasa kuri M23 mu gace ka Uvira. Gusa abigwezi vya politike baravuga ko iringiri ryaba ari ikosa rikomeye cyane General Neva koze, ngo yaba yihamagariye ndetse yaba arimo kwikwegera akarambaraye, kuko M23 yahita imwambukana ndetse ikaba yamugirira nabi mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko abasirikare b'u Burundi bo rwose barimo kwambuka bisubirira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bari barimo gufasha FARDC, barimo kujabuka banyuze muri Uvira, abandi bakanyura muri Kamanyora, barimo kwisubirira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu biteye isoni cyane ku gisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC. Bibwiraga ko bazatsinda M23, ariko irimo kubahondagura ku manywa y'ihangu. Mu makuru yacu ari imbere turaza kugaruka ku by'abasirikare b'u Burundi, ndetse tugaruke no ku isanganya rikomeye cyane abarundi bahuye naryo muri iyi mirwano yo mu mujyi wa Bukavu.
Mu makuru yacu ari imbere kandi turaza kurabira hamwe ibiriko birakorwa n'igihugu cy'u Burundi mu kwitegura intambara ikomeye bavuga yuko bagiye gushozwaho n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakanavuga ko M23 ubwo yageze muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza imirwano igiye no gusatira igihugu cy'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Muri aka kanya ndababwira ko mu mujyi wa Bukavu ibintu bimeze neza cyane. Mu mujyi wa Bukavu ibyishimo ni byose, abarimo baraserebura intsinzi ya M23, ndetse abajene barimo kugaragaza ibyishimo byinshi cyane. Generali Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi amaze gutangaza amagambo akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu, ibintu byakomeye cyane kwa Generali Evariste Ndayishimiye. Generali neva kwihangana biramunaniye, ibintu biramukomeranye kuko arabona ko intambara irimo gusatira igihugu cy'u Burundi, ndetse afite ubwoba ko M23 yaba rwose igiye gukomeza yerekeza ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Generali Evariste Ndayishimiye aravuga yuko nyuma yuko aganiriye n'ibihugu bibanyi by'u Rwanda, rwose ngo ibitero by'u Rwanda ntabwo bikibasiye igihugu cy'u Burundi, ariko ngo abarundi bakomeze barikanure kuko ntawe uzi umunsi w'igisambo. Generali Neva aravuga yuko ibitero by'u Rwanda ngo bitakibayeho mu gihugu cy'u Burundi, ariko agateguza abarundi ko bagomba kurikanura, ndetse akavuga ko igitero cy'ibisambo gishobora kwibasira Burundi. Ibingibi nabyo birimo kwivuguruza gukomeye. Abitangaje nyuma yaho M23 yinjiye mu mujyi wa Bukavu, ndetse abasirikare b'u Burundi benshi bakaba basubiye mu gihugu cy'u Burundi. Bahunze bava mu mujyi wa Bukavu berekeza muri za Kamanyora, aho barimo kujabuka berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ese koko ibyo Generali Neva arimo gutangaza byaba ari ukuri? Aravuga ko abarundi bakwiye gutekana, ko yaganiriye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda, ndetse ko abari biteze ibitero by'u Rwanda mu Burundi basubiza amerwe mu isaho. Aya magambo ya Generali Evariste Ndayishimiye yaba yayatangaje nyuma yo kubona yuko M23 irimo gusatira umupaka w'u Burundi, ndetse ayatangaje nyuma yo kubona ko igisirikare cyigwe cyatsinzwe ruhenu muri Kongo. Ibyo Generali Neva arimo gutangaza rero ni ukuvuga yuko ari ukwemera gutsindwa gukomeye, ndetse arimo kwihohora ku barundi. Yabwiye yuko igisirikare cyabo kirimo kwitwara neza muri Kongo. Muri aka kanya turiko turavugana, abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umujyi wose wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda na Kongo. Abarwanyi ba M23 bageze ku mupaka wa Rusizi. Ibice byose by'umujyi wa Bukavu izi nyeshyamba zirimo kubigenzura. General Evariste Ndayishimiye rero ubwoba bwamutashye. Generali Neva afite ubwoba ko yarwanyije M23, none agiye guturana na M23. Arabyifatamo gute? Yatangiye guharura inzira ndetse no kwerekana yuko u Rwanda atari ikibazo, ndetse hari n'amakuru avuga yuko General Evariste Ndayishimiye rwose ngo yaba yiteguye guturana na M23 neza. Generali Neva arabona ko ibintu byamukomeranye, nakomeza kuzana agasomborotso n'akanyaro M23 ishobora kumukosora. Ubu rero arabona ko bagiye guturana, ndetse ngo yatangiye guhindura imvugo. Aravuga yuko bazaturana neza ku mupaka wa Kamanyora ndetse na Uvira. Hashize iminsi abasirikare b'u Burundi barimo kurungikwa muri Kongo ngo bajye kurwanya M23. Aba bose ntago babishoboye. Mu minsi ishize abasirikare bakomeye b'u Burundi baguye ku butaka bwa Kongo. M23 yarabashaguye. Muri iyi minsi rero abarundi barimo gukizwa n'amaguru bagahunga urubuga rw'imirwano bakisubirira mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva arabibona neza ko igisirikare cy'u Burundi cyatsinzwe muri Kongo, ndetse Generali Neva arabibona ko igisirikare cya Kongo abafatanyabikorwa bacyo bose batabashije gukubita M23. Ubu rero M23 irimo kwerekeza ku mupaka w'u Burundi.
ni ibintu biteye ubwoba cyane General Evariste Ndayishimiye, dore ko yagiye avuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23 ndetse akikoma cyane igihugu cy'u Rwanda. Ubu noneho amaze gutangaza ko nyuma yo kuganira n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda rwose ngo ibitero yagiye avuga ko u Rwanda ruzagaba ku Burundi ngo ntabwo bikibaye. Mu magambo yiwe General Evariste Ndayishimiye abinyujije ku rubuga rwa X yagize ati: inyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu bigenzi vy'u Rwanda, abari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi nibasubiza amerwa mu isaho, ariko abarundi b'umutima mwame mugavye kuko nta wuzi umunsi w'igisuma. Aya niyo magambo yatangajwe na General Evariste Ndayishimiye. Ariko kandi muri aya magambo aravuga ko abarundi bakomeza gukanura ijisho kubera ko ngo nta wuzi umunsi w'igisambo. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko General Neva nyuma yo kubona yuko M23 irimo gusatira igihugu cy'u Burundi, ibintu ngo byamubanye bibi cyane ndetse agerageza kuganira n'abategetsi mu karere k'ibiyaga binini. Bamugiriye inama yo kudakomeza gushotora igihugu cy'u Rwanda ndetse bamugira inama yo kudakomeza gutangaza ibigambo by'ibitutsi amaze iminsi atangaza ku mbuga ngurukana bumenyi. Kuri uyu munsi rero General Neva amakuru atugeraho nuko afite ubwoba bwinshi ndetse yagiye atangaza ko M23 nigera muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izafasha Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Icyuka cyo kurebana y'ingwe hagati y'u Rwanda n'u Burundi kimaze iminsi kirimo kwiyongera mu buryo bukomeye. General Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga yuko u Rwanda rushaka gutera u Burundi, ndetse muri iyi minsi General Neva yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda nikimutera intambara itazarenza amasaha 2 ngo bazaze turwane, intambara ntago izarenza amasaha 2, niko General Neva yabyitangarije. Uyu mujenerali kandi ubwo yari ari mu ntara ya Kirundo ihana umupaka n'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko u Rwanda rudashobora gutsinda u Burundi ngo u Rwanda ruzaze barwane. Aya ni amagambo akunze gutangaza cyane ndetse amagambo gashoza ntambara ya General Neva ariko arabica bigacika mu gihugu cy'u Burundi. Yateguje abarundi ko bagomba kuryamira amajanja bagahangana n'umwanzi avuga ko ari igihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu rero General Neva arasa nkaho arimo guhindura imvugo. Aravuga ko u Rwanda rutagiteye u Burundi, aravuga ko ibitero byose yagiye atangaza bitakibayeho, ndetse akemeza yuko nyuma yo kuganira n'ibihugu bibanyi by'u Rwanda ibitero yajyaga yikanga ngo ntabwo bikibayeho. Gusa abitangaje ari uko M23 yamaze neza kwegera umupaka w'u Burundi. Abigwezi vya politike bakabona ko ari mu rwego rwo kugira ngo atangire gucubya umwuka mubi urimo kugaragara mu karere k'ibiyaga binini, dore ko yagiye arega u Rwanda ko ari rwo M23 ndetse akavuga ko M23 itabaho ahubwo ari abasirikare b'u Rwanda barwana muri Kongo.